Nshuti bakunzi badukurikiye, reka twere gutinda duhite twerekeza hariya mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe. Ngira ngo murabizi ko imirwano ikomeye cyane none ahangaha ibintu bimeze nabi cyane hariya muri Kongo. Ariko hari amakuru nanone ari kuhavugwa none. Ayo makuru none ngo bimeze bite? Amakuru ari kuhavugwa nk'ibisanzwe, hari intambara ikomeye cyane. Ariko ibiri gushinjwa noneho n'abanyamurenge bari kwicwa bikomeye. Abanyamurenge noneho babatatse. No kuvuga ngo inkuri haraya masaha ubu tuvugana. Nuko abanyamurenge bari kwicwa bikomeye cyane. Yala ariko iki ni ikibazo gikomeje guteza umutekano muke hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Yego kandi kugira ngo abaturage b'abasivile batakwe bicwe batazi icyo bari kuzira. Batazi icyo bazira. Uri kumva nyine muri ya ntambara iri kuba baje mu biratwabyita nka genocide. Ariko sibyo? Ego. Buriya M23 umunsi zafata Kongo yose. Yego. Bazajya bagira nabo umunsi wo kwibuka nkuko hano mu Rwanda bihoraho. Yes, niko bimeze. Niba barabafata bakabica, bakabica kandi batazi n'ikintu bazira. Mbese bari kurobanura ngo nuko ari abanyamurenge bari kuzira ubwoko. Uri kumva ko bari kurobanura. Yego. Uri kumva rero ni genocide yo ngiye. Ubwo mu gihe mu 23 izaba yahafashe hose ikabazana ikabatuza mu munezero n'ibyishimo, hazabaho ibintu byo kwibuka nkuko natwe twibuka. Yego, birumvikana. Ibi ngibi biteye ikibazo gikomeye cyane. Kubona umuntu yazira ubwoko bwe kandi ibindi bihugu birarebera, ibihugu byinshi birabizi ko abaturage barimo kwicwa cyane bikomeye. Bavuye mu byaba bana imiryango yose yarashize, ariko ibindi bihugu byose birabireba ntacyo bikora. Uwundi narimenyereye ko intambara iri kuhabera ari mu 23 n'igisirikare cya Kongo gusaba kubitana kugira ngo bagire aho bigarurira. Ariko niba noneho hari gufatwa no kwica abanyamurenge batazi n'icyo bazira, uri kumva ko ari abaturage basanzwe ntago ari abasirikare. Uri kumva ko itari ikibazo gikomeye cyane none niba babatatse. Erega bamaze igihe bicwa. Bamaze igihe bicwa, uretse ko nyine abantu babivuga ugasanga ntago ari ibintu bindi bihugu birimo kwitaho. Ariko aba baturage bamaze igihe kinini cyane bicwa. Ikindi na perezida w'igihugu Paul Kagame yabivuzeho, aravuga ati namaganya ubwicanyi. Bese yabwamaganye. Sibyo buri gukorerwa abanyamurenge bari kujonjora ubwoko. Anagaya cyane ibindi bihugu byinshi bibyumva ntibigire icyo bibikora. Ibyo turimo kuvuga. Uri kumva rero niba nawe yarebye, urumva niba nahangaha harabaye genocide tukaba twibuka. Arabizi buriya iyo bavuze ngo kwicana uhita bisobanukirwa. Niyo mpamvu wumva ari nawe wagize icyo abivuga. Yego, yabivuze hati namaganya ubu bwicanyi buri kubera kuba nyamurenge bari kubica bikomeye cyane ari abaturage bisanzwe. Uri kumva ko ari ikibazo gikomeye cyane rero bari kubica pe. Erega iyo bita FDLR navuga ko ari umutwe w'iterabwoba witwa FDLR, abantu benshi barawuzi. Uyu mutwe niwe wagiye mu matwi ya leta ya Kongo bikomeye cyane. Yego. Ubundi twavuga ko Kongo isa niyobowe na FDLR. Yego, nibo bayiyoboye n'ubundi. Kubera ko iyo barangije kubaha intebe bafata ubutegetsi, barangije babahuza n'igisirikare cyabo, bafata hit ikomeye cyane kugira ngo none kugeza kuri urwego ubwo FDLR ifata igisirikare cya FARDC ndetse na Tshisekedi bakabashyiramo imyumvire yo kwica abantu bagenzi babo. Urumva ko ari ibintu biba bifite intera ikomeye. FDLR niyo kabutera ya byose. Nukuvuga ngo FDLR ifatanyije na FARDC. Bari abantu si FARDC gusa. Nyine ndi kuvuga ko FDLR na FARDC nicyo gisirikare gikomeye hariya cyane. None se ubundi FARDC niyo yakagombye kubikomeye. Ko ni ingabo z'igihugu. FDLR yo yagiye yihunze. Ariko muri uko guhunga baragiye bayiha intebe irenze kibajyanye. Yego, hari andi makuru rero. FARDC nyuma yo kugera i Goma yagiye mu biganiro. Ese yaganiriye iki? Ibi nabyo turaza kubiganiraho. Sibyo nakubwiye se ko abo basirikare batatu bari boherejwe i Goma mu minsi 5.
yego bari bagiye mu biganiro, ni mu biganiro, nta kuntu bajya kurinda Goma kandi barayibambuye. Usumva ibyo bintu bishoboka? Ariko ngiye ntekereza erega hari ukuntu ujya mu biganiro ufite icyo ushaka. Ngiye narababwiye ati bitewe n'ukuntu uriya musaza ibintu ari gutegura kugira ngo babashe kumutora, ese kuko aba basirikare bagiye mu biganiro i Goma icyabajyanye ni igiki? Subu nta kibyihishe inyuma, ntacyo bakorera i Goma, ntacyo pe. I Goma ni mo hagati, nose wajya kurasana uheremo hagati shobora kwica nabi pe. Yego, kandi tugende rero no muri Iran ukuntu byifashe birakomeye cyane. Noneho mva ariko se muri Iran y'amasasa ahari, noneho Amerika niyo yateye Iran, noneho yagabye ibitero bikomeye cyane, iragenda irashwanyaguza Iran nayo ibi biteguye. Yego, irangije nayo ibasubiza inyuma. Uri kumva ko naho bikomeye cyane, birakomeye. Ariko se noneho iyi ntambara, ariko ngiye buriya hari ukuntu kera najyaga mbyumva avuga ati nka buriya ntureba burangiye ndi nka perezida, ngira uruhare nanjye kuba nafata ibindi bihugu byose bikanyumva. Buriya Trump twamufatira imyanzuro, none se umuntu. Ariko hari ibihugu bijya mu makimbirane ugasanga ibindi bihugu birabibona ariko bigaceceka, kandi abaturage benshi bari kujya mu kaga. Trump hari ibintu byinshi yakagombye kuba yakumvikana n'ibindi bihugu mbere y'uko ateza inzara isi yose. Hari ibintu byinshi byagakemutse, hari n'ibindi bintu byinshi bakamenye bakanaganira bakamuha gasopo, kubera ko kwiyenza nta nzira yabyirimo, nta n'ikintu bivuze. Buriya nubwo banakora intambara banze no kumvikana, ariko hakaba hari n'amategeko arengera umuturage. None se ubu ngubu ko bari kwicana isi yose bikatugiraho uruhare, ikintu Trump agamije ni igiki? Uri kumva nyine nk'uko abyuka agatera, nyamara yanatera ntibigire icyo bimumarira. Nta kintu bivuze. Niba hari ubwato buciye akiye bakavuga ati reka ubu bwato mwambutse, bahita babuturitse butararenga umutaro. Rero nyuma y'ibi byose no gutererwa cyane, Iran hari itangazo yasohoye. Iran yatangaje ko igiye kurwana paka imyaka 10 idakuraho. Imyaka 10? Idakuraho. Ko numva ari hatari. Yavuze ngo igihe batemeye ibiganiro ngo ashyire hamwe, bazamutera paka, bazarwana paka imyaka 10 yose badakuraho. Iran nawe shira mu bitekerezo, igiye kurwana na Amerika imyaka 10. Yabitangaje ko igiye kurwana na Amerika imyaka 10 yose idakuraho. Igihe Trump atemeye ibiganiro. Ko numva se bigikomeye cyane. None se ubwo uri kumva ahubwo ya ntambara izarangira. Ako se habuze n'igihugu rwose gishobora guhuza Amerika na Iran bikava mu ntambara? Birakomeye cyane, ntago byakunda. N'abagerageza n'ibindi bihugu bigerageza gufatanya na Amerika, Iran iti bisubiza inyuma. Nk'ubwo ngubwo niba Amerika itari kwemera ibiganiro na Iran ngo bacogoze intambara cyangwa se agahenge, ahubwo kubera ko kwa kumutera buri munsi, kwa gutera Iran buri munsi, nibyo yatangaje ati tuzarwana, noneho tugiye kurwana paka umwaka umuveho kugeza ku 10 intambara itarasoza. Kandi ubwo uri kumva nibikomeza na nyuma yaho, umva ibintu birakomeye pe. Urumva ko bikomeye cyane rero. Imyaka 10 yose ko inteye ubwoba ni myinshi. Imyaka 10 ni myinshi cyane. Imyaka 10 ni myinshi idakuraho. Nawe niba uyu munsi yateye, sibyo? Irarwanya umunsi umuvuyeho nduvuyeho imyaka 10 uri kumva atari myinshi. Imyaka 10 ni myinshi. Ariko reka gatoya tutaza kwibagirwa. Tukiri aho ngaho, hari umusirikare, reka tugaruke muri Kongo. Hari umusirikare w'umurundi wahitanywe n'ibitero bya M23 ngo byari bikomeye cyane. Yego, uwo musirikare namwumvise yese anapfa. None se urumva bagutera zira misiri ukabaho? Uri kumva n'umwe mu bakomeye. Noneho rero umuntu wagiye gutangazwa hari ahazwi abakomeye cyane, aba ari umuyobozi wabo. Ubundi ni umuyobozi wabo. Rero ngo bamurashe kabisa, yamaze kwitaba Imana. Amabomba akomeye cyane baramuhitanye. Nuko ngo M23 nk'ibisanzwe nayo irakomeye cyane, ikomeje kugenda ikuramo bake kandi
bayifatiye runini bakomeye cyane bafatiye runini igisirikare cya Kongo urumva bari kugenda babakuramo gake gake sibyo uyu nawe rero yamaze kwitaba Imana. Reka dukomeze dushakishe ibindi bitangazamakuru biri gutangaza iki, Iran yatangaje iki, Kongo yatangaje iki, indi mitwe yose harimo M23 ni bisanzwe rero hano ku Ihumure Online TV. Icyo tubasaba no gukanda like, ako kantu ka like nyabuna ntukumve video ngo ugende utagakanze, na subscribe na sharing, tugende duhanana amakuru yuko byifashe.